Muthoni itire gathuthuma na nĩ kuga atia hihi wahota gukorwo maundu maria hihi waneka kana ureka kahinda-ini gaka ni matumaga muno ukorwo wina thoni muturire-ini waku ona rimwe ukaremwo kwira nginya arata aku maundu megie we ona hihi murata waku uria wa hakuhi ukaremwo kumwira maundu maku tondu wa thoni. Muthenya wa umuthi tabarira ti ingi ni gitati ndina mugeni utugeneirie umuthi na rugano rwake ni ta riu mungikiuga hihi rwa gukorwo na thoni nyingi no haria akinyite tondu ni akionete na akohigari ndari na thoni na nikio riga atiriri onake ri thoni citire gathuthuma mwihirito wakwa ndina atumia eri atugicokereria tugukorwo tugitereta ndete iturehete haha kugwenda uikare thi tondu igukonie we igagukonie we mwariguo ona arata acio angi aku mahota gukorwo makigerera maundu taina maundu ndenda kuga mangitugaga rihi ni mathoni tugicokereria turacokereria na gaturwa-ini. Ngwihoka nwa kiga cai waku hau hakuhi na ndinda ngikwira atiriri ugucie thiota uigirire hau na gathaburia na we ugikira gibuyu ri ndugikire gibuyu igirire metha-ini na ndukanine tondu mumu agiuka ri uke uheki wakinina ko ndukanine cai waku ageni akwa ni marika gukinya na Njeri ndacokia ngatho ni kunjerera guku gwitu gwa Kameme wi karibu sana. Thank you. Niguo nawe Muthoni ri ni thengiu muno niguo uka ihinda ringi ndagwita ni unjitikaga thengiu muno nigetha uke utuhe utarani waku muthenya wa muthi tumenye ni atia. Thank you. Njeri ngwenda wirorere kamera iria ukigithe mwiroreri witu ukimwire witagwo atia umite ku tugicoka guthi na mbere. Marita makwa ni Catherine Njeri nyumite Embu. Ona gikuyu giaku ni kiraigua. Okay. Yes. Thank you. Okay, we mwega mwiroreri. Ndwa Cemania ringi kuma Jumeria ngitwiriga ni tukiaririo horo wa ciana cina mawathe. Ritwa yakwa ni Councillor Beatrice Muthoni Muraguri ndi mutarani wa kwenda na guthomera tondu thomire nginya kiwango kia master's degree. Na nitwacoka haha ringi tukiaria maundu o maguteithia we mwiroreri witu. Niguo mwiroreri wakwa nie ndugakiriganirwo njitagwo wa Karura wa Manyara na hihi tukigia na ndireti umuthi wata ukorwo wina kiuria kana wata ukorwo ukigerera maundu ta maria tugukorwo tukiaririria haha na wende gutwikiria ndumiriri yaku nguhi namba hau gicicio-ini ni 211 kana mwena-ini wa Facebook Kameme TV Kenya kana na mwena wakwa wa Karura wa Manyara kana Instagram wa Karura wa Manyara kana Twitter @PhyllisManyara na guothe ona Kameme TV irio kuku no twikirie ndumiriri yaku nguhi kana ndu wothe ungienda gukorwo tukiraniria nawe thii kuri we Njeri tondu umuthi niwe utumite tuke haha na ngacokia ngatho na ngenyihia muno ni gwitikira mwito wakwa wa kwenda guka uheane rugano rwaku. Rugano rwaku ukiheri ni rugano rwari na tha na kimako kinene no ngwenda riu wirorere kamera iria wire mwiroreri witu atiriri Njeri uyu ri niki gitumite uke haha kari ki guthiite na mbere. Thengio no ndo akunjita njuke haha. Niraugite marita makwa ni Catherine Njeri. Ngerete kwiruta muoyo maita matano 5 times. Na ngoretwe ni na I've been raped maita mairi. Ugeretie kwiruta muoyo maita matano no nyitetwo mwiri kiahinya maita meri. Yes. Mwiroreri wakwa umukiriririe tu tondu ni moe buku gikuyu giake kiota ukorwo gitari githeru ni arogora no ndina mano tugutwara no ikinya wa ikinya. Aha kina mbere riu story yakwa ni nene no ni ngugeria kwinyihia. Riu twambiririe kuma guciarwo gwaku hihi kuria umite ukirerwo kinigetha ukinye kairitu ga gukorwo ni uguthii thukuru na guthomera ya university murerere waku wita kairitu kwanyu gicagi-ini kuna wahanaga atia? Gweto gicagi-ini Embu Mbere to be precise. But njiarirwe na ngorerete guku Nairobi. Yes. So na ni mwana wa gatatu twi ciana 4 ni mwiritu wa gatatu out of 3 girls mwanake umwe. Niguo riu na ciarirwe guku ngerererwa guku Nairobi. Riu I managed to go to university, University of Nairobi, nekaga sociology na communication. Riu ende na second year na
yatwikire yani one of the evenings tugika assignment mwiritu akembita tuthie twike assignment kwa room ya murata wetu niguo tu type na to print niguo to vote ko hand over to the lecturer. So it happened that nie nari mwiritu ureretwe ki Kristiano ore uramenya maundu mamwe wekaga indiria wa when you married. So to me I was proud kuga ati up to nginya na the campus. Hedi wale tambia kaiga no uguo. I joined campus when I was 21. So 22 I was in second year. So ro egetweka twathie kwa mwanake ucio te mundu atena onaga ati ari mucuku cause aonekaga ari mwanake ute maundu mengi he didn't drink, he was just a friend and we met in the library. So we went with the lady na twathie tweka assignment ru arikirie mbere yakwa nini na ningekorwa ni wa muthia kwambiriria ru ngeka assignment rimwe ritwa kivurirwa thimuni the akirwa nuretwa nundu the lecturer ru akithie was a mbia ru I was left alone continuing with my assignment. Ru mwanake acokire ari weka maumite kumagaria mwiritu agicoka ari weka. Ru I was surprised ngimuria ni ndureka we weka as in, and the way he came aukire nita kwa kwina kindu muvangu. You understand, like yes nita kindu are pre-planned, that something was pre-planned no ndo aukire nginya na protection augaga ngimaka I'm like ni ndurenda gwika. So no akandire kundiva and he raped me. So muthenya ucio ndia nakandana kwaria ko nundu urururia negucaga ndari is too much na ugite ninga evesa na kwe muthuri wakwa nagurwa. But now mundu no auka ninguga no anjokirie. That's what I felt. No mwako kage na karugano kera muthuri waku gwathire ono. Yes. Ru ndianera mundu na kinyamu si na igire kinyamu kiu no the following day na ring nondo ndana to ndiendaga kurwara. Ru the following day na ramukire ngithie thibitari Nairobi Women's mambira te otemo vendawa nginyo thie through counseling na ningerega reason being ndiendaga kwaria negucaga ne mundu agiko. Like I really felt dirty, like somebody has really defiled me. Rune gusaga ai anandira akanda kwaria cause ngietekagia that it's happened. So augate ndingekovanda wa the lady at the reception very nice that is uria meritwe mundu auka ku inya athie through counseling ni gwavewe ndawa nini ngemwira akurwa ni uguo ni kwangu gucoka no menye narwara mukingo newe it will be upon you. So akiona uria ni na urume akembera because uroneka when anatunge kwariria gutie kindu ngigika the best we can do for you is just give you the medicine then waso kind of wacokerera wegwa no kwenda kwaria na mundu twiyava. Tariu Muthoni mundu angikorwo agereire maundu ta mau ukorwo ni ukunyitwo kimwiriri ndina ma andu aingi ni gukira makiraga na undu ucio inyu mwitatarani mwikaga ati nigetha guteithiriria na ni mundu uyu aga meciria magacokere na atige kuyona tena giko kana kwimena kana mahitia mari make. Kiu ni kiuria kiaga muno wa Karura. Nyambe njokerie Njeri ngatho ati ni wetikirite guka no ugetekira kwira mwiroreri ni wagerire maundu macio tondu kwina andu aingi muno wa Karura meku mekite oguo kana mekitwo oguo na makagerwo ngero nene muno na makaremwo ni kwaria gitumi ni giki hindi ciothe ri society kuroraga ta mahitia mari maku na muno riu mwena wa kairitu ri kurigana ore uga ri we aturite Kristiano. Koguo I'm trying to imagine ona kari kairitu ka haria prison worship kairitu karona kana hindi ciothe na riu gacoka kuga ati ni karipwo na in most cases society koragwo ikirorereria muno victim makeyuria
agirite ku tondu wake niki agirite ku riu nitumeraga atiriri wa mbere kwahanika oguo ri he bata wa mbe witikire ni kwahanika although it's very difficult witikire ni kwahanika na hindi teo wina emotions icio ri tondu neuga ai na bitterness ni ari na machungu maingi muno makoribwo uyu njiko tondu wa kindu njurite ndeigire muthuri wakwa u ni okariu ni aharagania no menya umenye hau atikora guikarira deposit kuja imenda na imenda yathira ni yathira riu akona machungu maingi muno na nyambe gucokerie ngatho ati tondu nweciririe haraka ona utuika ndungia komire ni ungiagithire uria ayo noko ugika ukinyuke kinya riu ringi wa mbere ni kwamba gwitikira wakarura wa keriri first aid ni iriku ya gwika ni atajagirwo ni guko ngika na riu first aid riu ni teo ya uthi kungihota riu muire tu mwari nake ri ndio yathire ku eto ni baba ndio kuri acokire guthie no ndina mawina murata waku wa hakuhi in such an occasion ungikorerio ni kiuruta kiu ri etha mundu ungihota ona ko ni undu wa thoni muno ni aigua wina thoni nyingi muno ri ona mbere ya wiciri cia gutengera ri ona ni waya mundu tocio uge mukoya muyeka atiriri you join forces ona ni yo gutwara nginya gwika atia gutwara thibitari hakugeria kwenda kwariria mundu ri njurie kana hihi ni kwagiriire inyu atarani kana ona ndagitari gukwira o muthenya ucio wa mbere wathii utuike wa kwaria tondu hihi no ukoro ngoro yaku inditu muno muthenya ucio wa mbere no mwaka uheane rwano ru muthenya ucio wa mbere wa mbere client uyu agiukari uyu wanyitwo kiahinya ri ena shock no it is upon the roles kana discussion ya mundu uri akora haria urore client uyu aingira hana atia tondu when somebody is shocked ni aremo nginya ni kuheana uhoro kana you can be shocked okire no ria witwaria nayo women's ri na ni wakira ri hena ni kinya riu ria mbere ria kuya kwa guthibitari ni riganu ni riganu na jaini arauga atiriri akinya hau ri we ni erirwo hena procedure na niguo kundu guothe no kona procedure ya kwamba gwiko counseling which is in order abe eherie maundu macio kana abe akoye in the right frame of mind ona akiamba agicoka gukuhe medication no aiko mundu ndangihota kwielezera ri it is upon now acio akora wone the client akinya hana atia then umenye ni intervention ni ri kwamba kumunengera na tucoke hejeri joke Juliet riri ugire wanyitirwo mwiri maita meri kimwiri maita meri hihi ria keriria ri na kwari atia ningi ya keria ya happened 2008 no 2009 twa na attachment musiembu so the muthenya wa mwisho attachment re that night I think narikiria kuruta wira wa nyomba wagiuga tiga ni thambie bathroom ya nja so mwanako umwe wa wira uria arutagira mami wira happenire he just happened agioka akinyita kiahinya rurita ria kairi he just knocked the door dia hikete na vinyane koji tu na soketie so he just happened to hit the door na riu murango wa nandu maria mamu no ndo yare kindu thainya cio tuko na wale wika mucie no everybody was my mom and my brother twari na mwanake wa yuka ukunyita Kenya gutire mundu ngi waiguire no ni wakaire kana no ukira wagikirire no ndo ruo ruria rwari rita ria mbere I felt so bitter and nauragia ngai why like if I was so angry that I didn't even want to talk die gusaka kwaria nundu na ugaga okay I didn't even fight na tucoke turuge riu hau ucoke ukijira ugitua kurora mahinda-ini mau ni ta wathiite na arume igana rimwe ona ugatuika wa gutuika ni guthi guthondeka thenema ici cikoragwo cia hura thoni cia kuonana kimwiri ni makinya ni ruo ruru rari uhoro wa ruo kururirwo guku guothe niku gwatuma utuike ni ugukoma na arume yothe no utuike wa guthaka thenema yo kana hihi niki giatumire ni ruo nundu wigucaga like somebody nita mundu auka kuvaka giko so ana ugitonya giko already you dirty you understand wona nita kwa wina giko yuri anakoro korago ukimena muno like wonaga uri worthless ru urasaria worth
yaku kwe mundu wingi ni takwa urona ndwina kindu riu urenda kunyitirira kindu niguo uvote gukorwo na stability arume acio othe tukimakira hamwe matuike igana rimwe ri hihi kiambiririe kiari atia ana okay story rera thini igana rimwe no enderea like what happened is nathie counseling enderea mwiso ni wonde umberwe like you really need to go for a HIV test nondo amberiria komboria is it one person ne mundu umwe ni andu airenge mwira ka let's go arrange runa ugire between 50 to 100 nondo nyendi ari na record nondo at times nageragia kuandika ai ngekira karatathi nde riu after a while I remember hata huyu alikuwa but then I stopped that yes maringi maringi hihi no ngori mwana no kuguo na mahinda ma mothe hatiri hindi wanyitire mwana kana na murimo wa HIV no Ngai ni agikwendete je yes because arena muvango na arena muvango no ke arena muvango munene kungira nondo aonire like he needs to kumbiga wega niguo ngakura ngiaria story yakwa niguo ndethie mundu and if either I was sick or I had like a kid maybe I'll be too bitter with life na nena maruru mege no ndingia kandire kuruta wira wake yes ta twira hihi Muthoni hau harari horo wa gwika maundu mamwe tondu wa maruru maria ukuwite ri inyu mwitatarani tondu to mwaka gukorwo ati ringi ni kunyitura nyitirwo kimwiri kana undu urekikiria ati munene wi ona gikorwo wina tho no akorwo na ringi ni mutumia wi gwake nyumba no muthuru wake amwika undu agia na kaururu akenda gutwara maruru mau gwi ciana kana kwi maundu mangi moruru maya ri tugwika atia good moruru macio ri maundu twekirwo miaka ringi gituri anini na ni mamitheba mingi to nginya ko ni kuri pwaripirwo ni ringi no wahinyiriirio muno wikaire tukanini kana wikahe kanini ni wonire babanyu akihura mamu wanyu kana mamu wanyu akihura babanyu tondu it is either way na maundu macio makaga gukorwo magikwo kindu itagwo they were not resolved in psychology ni kwiragwo atiriri maundu maya mako metagwo unfinished businesses biashara itakinyanirite na biashara ici itakinyanirite ri ici itarakinyanira ri tondu ni ciahanikire na ikiingira hakiri ciaku ni gituika entrenched koure years to come miaka iri eguka ri ni ikarehe ni ka affect behavior yaku na ni nguheana example njega muno iria in the context ira tukiri nayo Jerry negwa ni aripitwo maita meri na mwiroreri ikono wana ripo na ndiuga ati o muyitu no ripagwo ona athuri ni maripagwo so ndiarugamira agenda ciothe ciciere ikono wana ripo no ndu ucio ndahotire kuhona akowe muiritu Ngai angiguteithia one mutumia muthuri samahani uthia ugakora ni uri ma ni kwiheana wega kuri muthuri ucio tondu uri onaga ringi wahinga maitho maku ri ukonaga andu aria makunyitire kiahinya miaka ta 20 mithiru wanyita akone ta mwanake ri unfinished business iyo ri aikono wonire baba wanyu akihurwo ni mamu wanyu ri ucoke ninge Ngai aguteithie ni wagia na mutumia ri ringi mukaya na akuoro kanini ukora mutumia waku ria ararehe orume ri ukaririkana haro baba wanyu ahuragwo ni mamu wanyu ri ukona riu ni haragia na friction ukona he uyu uri okite ri no ahure haro mami ekiri ate koguo hotu normally ka uria tuga teithio tuturi ataranire maundu macio riria wagerera ri kaingi tutikona ugi wa kumenya makinya mabe ma gwika atia ma gukinyukia he bata kwaria na tondu wona waria ri ni uthio wakora atiriri hena mundu ungi wina kihonia ki in the event no uhoro cio no wa uhithire na nginya ukihitha ati ni wanyitirwo kiahinya nginya ukihitha ati nginya ona ni wahuritwo haro ya nginya ya guthukirie igithukia party fulani ya mwiri na no we uri riu hindi teno mwiroreri ri oya kanya gaka thie wethe ambiririe na mundu ungiaria nake na ikondo ngihota kwaria na mundu ucio ri kwina atanya ingi muno ni tuhikuragira andu mirago tukamera ati oka hingura ngoro yaku heana uhoro ucio tau ndina ma Jerry ukiheana uhoro waku wa kunyitwo rita ria mbere ri waheanaga na maithori maingi muno and if I can remember ni ugiri atiriri wathie kuria reception ri
no ndwendire miario mingi no tondu ni wikarite ukiaragia horo maita maingiri the number of times urahiana karuo gakari uthiaga ukihonaga no toria ukwirirwo ri rita rĩa mbere ukiuga ng'ania ni akua urarira muno no ugithio kiheana kahora ngore gathiki ugithio kiheana nginya muthenya ucio wa mathiko ukarira muno after that ugathio story ukiheana ona ringiirwo ni ngari Thika Road ona twari nake when you keep on giving this story uthia ugakora it is therapeutic ukihonaga ngoro na tucoke tuthi na mbere na Njeri nigetha turi atiriri Njeri riu uhoro uyu wa guka ni uguthondeka thenema eno ri hihi ni hari na undu ungi na njuge na Gikuyu kiria githeru ta umaraya wa guthie barabara kana wa call girl ara makihuragirwo thumu magathi kana no thinema no wathondekire no horo ucio githira kana tuheke ambiriria gia guthondeka thenema like Diana korwo ati ngirugama barabara ati like niraendia no what happened is wanaga through like arume aria akuru ni mamonaga barabara like I was just doing my business maki tukiambiriria urata I was going with anybody and anybody but na actually digia kadaga gukorwa na a relationship with somebody wa miaka yakwa nundu naonaga niraririkana mwanake uria yes so what happened ni muthenya umwe negucaga na ruo rwingi muno ngoro rungi siria tiga thie wakulima market kuria monaga andu makigura ndawa cia kuvuvira ng'ombe cia kuvuvira mugunda nundu mamine murimi na ni monaga inyamu iria aguraga riu neciragia narenda mubango muthenyo ndirenda gukorwa ni muoyo I just want to die riu yari November 20th muthenyo wa birthday akwa nundu naciarirwe 20th November riu the whole of that week neciragia uria ngwiruta muoyo so it happened muthenyo umwe na that after my birthday ndiegucaga ni mukenu ngoro ri negucaga I have so much bitterness so much anger runge siria tiganthi wa kulima ngagure ndawa nundu neciragia uria ningugwata kwiita riu nauma campus nundu nari ava University of Nairobi ngithie wa kulima ndemukinyu even the middle of town ava Monrovia Street marena posters marauga marenda call girls riu nundu nari ndice nindi kiambikire I just saw the number wangivura thimu mwiri twagiuka tugisemania nake berire kuria tugusemania so ngithie riu twasemania ambiriria na ni turathondeka video nurenda gukorwa uri aria magukorwa maithaini and I think gutiari na mwiritu riu asaragia mwiritu na ngekorwa ni vau so that's what happened riu like nengiuga I was not in my senses I was not in my perfect senses so the movie was shot riu yakinya kivwai tugicokiwa town nundu movie yashutirwe Kileleshwa na vewa bahasha na mambiga na umangarire varia mambigire ava vakuvela na kumat lifestyle niguo naririkanire ontine ndu neka na naririkana haiya kumbe ananirari muthi kugura ndawa ya kuiga na ndina kugura something just distracted me ruana negucaga ndena ruo rwingi muno nondu it's like two wrongs the more I'm continuing to live the more I'm making mistakes riu yari November twavinga skuru December holidays riu nageragia as much as possible to put whatever has happened at the back of my mind because it was too painful yet sikuwa ndia naria na mundu uria whatever has happened riu twavingora sukuru January na kinya campus nonaga andu makindoria funny then nobody gutie na mundu ambirire
nirarorwo uguo niki not until nakinya the hostel na nekara nthi niguo roommate wakwa aukire avinga murango ambira ni kwina kindu ngwenda gukwira movie yaku viral all over campus runa moria movie yakwa iriku me say like there are some things mondo if you've gone through trauma or something that's so stressful or depressing ukoragwo ukicokia the back of the mind yani unajaribu kuriganirwo yeah then ambirire movie ria wari so that's when I remembered it was yare and ndirenda kuririkana that phase of my life nondo campus everybody was just I was the talk of campus wonaga mundu akikuburira thimu na na we thainyanya cio tuko mundu na uraigwa andu magikuria urare mbia ciigana pawa how much you search kwa customer ciari nyingi muno na zingine na amwe ao mari students no ni ta guguthakira meza ngirora riu hihi mutarani witu ona Jerry atanathi na mbere na karwano kau tondu haha he gutuika ni guthia kugura ndawa cia kwenda kwiruta muoyo gwacoka ningi barabara-ini ni ona kibao kwina andu airitu marendekana nigetha magithondeke thenema ino ri mahinda-ini maya ri ni kuga Jerry ni arathie through depression ni kana niki kiramugia nigetha gutuike ati ni mafio ni arenda kugura ndawa iyo athie erute muoyo good mbere ya ngucokeirie ri reke njuge thiini wa andu atano aria mabanga kwiyuraga both gender uthio gakora arume ana nio mareyuragire mutumia umwe ni urekire atia ni ureyuragire hwae athuri ri matihotaga guthi kwiyaria atumia ri ndingi kaundu ni ukira kwa atiri mbere ya ndiyuragite ri kethi njaririo wa karura ngoka ngakuhe mubango ucio kanja ehi eke twambe tuhoe kana ukandirikania atiriri hi itwana turia twaku haya Jerry ngumuikia category ya riri Jerry ni ari na that suicidal thought no yake ndiari so entrenched tondu ni ahotire gukinya handu akona agathomaga poster kau ko ni mundu rumeri angiathire thite wa kulima market chop na kagura ndawa iyo no Jerry ni aramenya arora kuri umite na kuri ararora kuri umite uri ambiriirie wrong siria mekete na akona I know your frame of mind at that particular time niguo ni amenya ni nguyuraga ntondu mathina oria ndiathijikarite oria ndiathijikarite ri niguo ndiathijikite atia ndiathihititie no hari na ga section kanini hakini ciake ga sanity na niki ahotire guthie githoma gaki poster na nicio sanity yo ni atuma ahota gukira bara na nikio giatumire aikuruke na guku OTC wa kulima no ndathie gwetha wakulima na guku guo ngara niguo meaning are state ya riri ya kuhonio most people who plan to kill themselves matikorago makinyanire kiwago kithia kwiyuraga ni anini muno makinyite haria to the ceiling no aya ngiri makoragwo between 40 50 60 there na ngwiciria you are at around 60 and nikio ahotie gwika atia guthii ugithomaga such kind of things njire mwiroreri atiriri riria urabanga kwiyuraga ri he urume ukoragwo naguo isn't it urume wa guface gikuo na urume ucio wa guface gikuo ri kana wa guthie na kutaramenya uria kuhana wega tondu uti uthiaga gacoka ri urume ucio bado no utumike wa guface mathina mayo mareka atia maratuma wiyurage niguo wega ni thengi muno Muthoni njurie o tuliraini ni ya counseling tondu riu ni ugikinyite handu ha gukiuhiga hihi mahinda maya Jerry wathia kugeria kugura ndawa iyo na ingi ni wanja guthaka thenema ino maundu riu ni maneneha na maingi hana kwagea thoni nyingi nginya thukuru-ini ri kahinda-ini kau kurikira gwaku kwa mathina ni maingi hari nginya muka meciria-ini ri ugwika atia kana waimiririe atia na ningi hihi kwanyu ni kwana korona mundu ri waneyuraga family-ini kana nowe tu weciritie gwika uguo nundu wa maundu maya tiga njuge gwetu gutie na mundu anayuraga that I know of but niguo ngorwe at that particular moment like nigucaga nire suicidal
ningwenda kuga before somebody attempted anageciria kuyuraga ukoragwa we mwivangu ukoragwa we mwivangu that like the second attempt iria nginya koretwo nginya na thambia nyumba thaa 5 cia utuku na navurira murata wakwa my best friend na mwira atia wa muhurira thimu na muvurire ngimwira niranyua ndawa in the next 30 minutes na nirenda india kwa ya mathiko nyimbo ici cikoragwe sinwe yes kene kwathekire nayo nyumba wathambia nundu wa nendaga andu maoka the following day masakaya metheririe nyumba entheru kethe kio no korwo gutiri itathekagwo wathambia nyumba nigetha mamu wanyu ageni mayo kama kore nyumba ire na ubangite kwiruta muoyo naki hindi iyo idio na bangite kwiruta muoyo na ndawa the same ndawa ici cia migunda yes but this time round riu yari Gisagi that was in na nirare mugu birthday yakwa ni November 20th riu nendaga na ibuku riria riakwa ria kana ngiandikwa gatheti kana epitaph yakwa kaburi rikorwo ina organization riu naugaga nakwa ndingeterera gukua November again life does not make sense so January 19th I thought ananengekwa January 20th at least nimakona 2001 2011 vandu runo gukorwa na some organization ru 19th I was sure nanyua ndawa by 20th niro maguka makithiriria hihi ni ugukinyua ndawa icio na guguthia atia yes so na tukanitie ndawa ya kuvuvira ng'ombe ndawa ya ria ndawa ya mbea ino itagwa rat na ana inyamo cienge nona kama mami akikira mugundari ngaciare fertilizer riu na citukanĩtie ciothe na gikombe and ngitukania na kafanta black currant niguo ikanikomerika nirankena ngai nondu at least I can talk before then the pain was too much riu na muthenya ucio na tumite mwanake wetu wa wira agure piriton nundu ndio piriton imwe yaumaga thumuni riu na muvete ciringi 10 riu agiuka na piriton 20 nundu naugite na nyua ndawa ni kwangu gunyua piriton niguo ngande gukorwa ngande kumama riu mami aumite cukuru ni mwarimu that's January 19th 2010 ndio ni Mureku campus I've graduated I'm just looking for a job ndio that's when my mind was too idle like I had so many things in my mind so muthenya ucio nanyua ndawa ri na nanyua piriton na naikunikira because it was planned I took it at 11:45 and before I took it I had called my friend and I had washed the house so ambira gutie kundurathi ngimuria we niwe PA wa Ngai secretary wa Ngai uramenya aria marakuo munthe na aria matarakua nundu wa gukora maybe nundu wa story ya video na kuthie na andu arume akuru onaga one kwa muturiku like this girl is just crazy no she didn't think it's serious so na ikunikira nambiriria gutavika it doesn't happen nundu ambiriria wanyua ndawa ndutavikaga wambiragiria guturwo nita kwa maratinika so nambiriria gutavika natavika nginya masuka maivugite ni mataviko riu ngiona I can't ndirakua riu I had to go and call my mom nikia aramukire andu arathivitari Embu na nekarire thivitari a whole week na the second day after numenye wanyua ndawa ukoragwo ukivewa catheter niguo irute nyamo ciria ciendari I was on pipes so narutwa pipe the following day ne mandetrete matunda ngande kuria nundu the first day I was not on solid food so the second day mandetera matunda niguo ngande kuria mathie ne gucaga rune
ndegire gukua niki runa nayo vakaratathi karia the paper bag iria mandeterete nayo matunda nayo vaniguo ngande go suffocate and nothing happened. I was in that paper bag for 30 minutes. Kana ya ndirakua riu ri Njeri ri tucokerie Ngai ngatho tondu agikuire turuge makinya nginya haha no muhaka gukorwo he undu uria Ngai akuharagiriria wike kahinda-ini gaka riu Njeri uyu ucenjetie na agatiga maundu mau na agatiga ona kwenda gukaneyuraga ri areka atia nigetha tukirikiririe nake mutarania tuhe ciugo ciake cia kurikiriria cia gutarana ni atia ureka kahinda-ini gaka a long process before depression taking ate kithira kainde wari ate ku ate korwa ne tamariria ate rakumira neta ria mugaga mundu akuga unyunya kanjovi ana alcoholic ke endere ya kinya ni gwatige gukorwa ni munyui wa njovi. It takes time. It's gradual. Rekorete a gradual process. I'm steady but slow gradual process. But right now mbora kwangiariria andu aria me suicidal and rape victims man niguo makande kwearia nundu wambiriria kwearia. That's the first step of healing. I wouldn't want anybody to make the same mistakes. Ndingienda mwiretu kana mwanake akorwe make the wrongs siriane kire. That's why I usually speak. I also have a forum where aria makoragwa na depression kana manageria kuita tusemanagia nditaremwe guku Nairobi. Yes, once in a month. Tukisemania tukiaria niguo yani anakorwo we na maruru kana ureciria na ringi umenyete kindu kiumaga. Yeah, depression is something that stays. So at times wanaga ni twendaga kusemania twarie kiria kingorore, and with that nirona at least I'm healing and I'm also impacting lives. Na hihi kahinda-ini gaka hena mundu urona kana ni wahikire ndimuigu kuo ni tukuigua ngengere ihinda ritari kuraihu imene niguo riu mutarani wakwa ngwenda gukuria atiriri maundu maya mothe ri ona ikorwo ni ukuonana kimwiri na arume ingiri kana kwenda kwiyuraga ri kiundu kiu na githungu no tugite addiction kana ni kiritwa ringi tondu ndurenda gutiga no urenda wakwenda hindi ciothe kirio uranyua kana kirio uraria ri gitagwo addiction. Tutingita addiction muno tondu ino yake ti addiction. There is some hena forces ingi, hena motivation iroka ho, motivation ya kuhana tari kwirihiria na kuhana tari augire atiri tukiambiriria ni ndaa guko hena kindu anyitirire umenye hari uguo bara nginyo ri kiro ciake cia uiretu ni cithire thi na itikira bio ni ithiete thi na gutire kindu kiruta mundu kwiyagira kiene. Lack of self esteem ni ta guhura githungu. Mundu yagire kiene guti undu atangika na actually Njeri ri ndari akinye nginya guko gwa kwiyuraga uhoro uyu ungiahoneirio ro haria bara nginyo no riria ni wamenya mundu ni ekor he kirathi kia mundu akorwo weigite value yaku value from nowhere mundu angiuka amitharurukanie ri ucoka kuria thi niguo na mumira akuria thi ri ni uko ukiditamayo ni indo nyingi muno. Riu Njeri ni kagire mundu wa wika atia wa kwariria at that particular time na nikio kiri atia akire riu akimeka a series of mistakes. Koguo no ti addiction tondu ina motivation iyo yari ri kwenda okay ni ndasi na bisa mwena ucio na ni mwena uyo nako ni moru ri ni niguko ndi champion niguo ni it's just like rivers na nikiru Njeri ekoraga kuma irima riria mahitia maya agathi mahitia maya mangi na tiga riu ni hari agire na that point of return ri angikite nginya mahitia mangi manene gukira macio niguo. Thank you muno. Na riu tugithi kurikiriria Njeri ri ngwenda wirorere waririe mwiroreri witu kohota ukorwo nginya na kahinda-ini gaka kwina mundu ira kana umuthi rucini ni ekugeragia kana ena riciria riu ria kwenda kwiruta muoyo kana ona kwi mundu wi maundu-ini maritu arona hatiri kindu atigitie maica make ni mathiru kuo ararigwo riu ngwigika atia kwenda utuke wa kwariria mwiroreri ucio witu umumiririe na ciugo ciaku cia mwico. Thegio ni kwenda kwira mundu ria uraigua like maisha matina vata ne mwenda kuga in English life is so precious. Gutie na mundu Ngai agekumba
ukorwe we mwana wake kana ukorwe we ndino ukoragwa we mundu abata muno tamaka ninge ayuragire ndonge kombegwa kana ndinge korete impacted the lives of so many young people. So you have a purpose. Suicide kana guita, it's not the option. Option ne first go for counseling, speak out. Number 2 kora we vakuve mono na ngai anagweko onge siria ando matira kwerewa kwena mundu umwe atangi akwerewa mono na usio ni ngai nondo, he knows even the deepest parts of you. Number 3 kora mundu amavoya, learn to pray, seek space, yani odie vando uvoye kana we aririe tu koro na reflection ogerie kweva nawe vinya though the people ando no maremwe kukwerewa, but at least ngai na we mwene ndongere makwerewa. Then another thing ende umenye ungeenda, if you love yourself ndongeenda gwecokia kana gwika nae kuita ne gwika nae no ongeenda, trust me ndongeenda gwika nae kana kuita. So that's the advice. And mundu ria ureciria na gwika mundu wingi nae, just look at the consequences ria nae are mundu ageciria kunyita mundu na vinya ndeciragia the effects eciragia emwene like immediate gratification nengwigwa wega, but no eciragia uria uracokia mundu uria wingi. Please think about it. Nondo and most of the times tweraga andaria twaragiria andu aria mekitwe nae, but we never talk to the andu aria mareka nae. Do you think of the effects of your behavior? No esiragia uria mundu ucio wingi ukokora umucokitie. Yes. Thank you muno. Niyo aria wega muno nginya na nguriganirwo nginya nae ni uratwecigo cia mwico. No rigwe wita mutarani tuhe riu ni atia mwiroreri witu agio ni gukorwa kimenya muno maundu tama kwenda kumenya mundu uranda gukunyita na hinyari ni atia ungithoma marwa mau memba hasa na ni atia ungika. Okay, wa mbere mundu uranda gukunyita kia hinyari he group igire cia andu aria manyitana kia hinya in terms of meciriria yao. He mundu turite wi secret admirer baku niguo, na andu aya ni tumamenyaga tene either way ni mamenyekanaga tene na ndikwenda kuga ni mundu ikaraga agikwirumagira kara na Ngai ni akuhete hakiri cia kuhota kumenya atiriri sometimes ngani ni aturite numeire kara koguo in any digo present ka dikurehe handu tuko twi hamwe nake tonde amenya he undu ngihanika niguo. Okay, nyamba yake ri andu aria makoma makinyitana kia hinya ri ni ukoragwo nginya na disorder cia hakiri iria itumaga mundu akwa akinyitana kuri andu makoragwo na okay gutire kurigana uria mundu ombetwo mwiriri ni gutire mundu takona sexual urge no kuri ama makona kiwango kiiguru muno abnormal kiwango kiu kiiguru muno abnormal ri ikoragwo i disorder na ni mako andu a muthemba uyu ri nio makoragwo nginya makinyitana na ungicoka warie mundu ucio after that oria uyu akugaga njeri akugaga ri niguo haya uguo niguo ndeka ni hindi aranyi koguo utie mundu ndiratetera anyitani o tukirora o uguo njeri uga atiriri o tukirora uyu urekirwo ndu uyu ri nitogi nuko tukirora nginya uyu ureka na uguo ri what is wrong with that person mbere ya tutengerete gwika atia ku judge. Haya namba igiri wona twamenya mundu uyu hana atia ri ni makinya maiko turakinyukia uhoro wa kwita wa karura ri ti uhoro mugeni maundu maya ni marahanika muno and especially in Kenya between 15 and 24 years ni andu marako makiuraga muno na andu ya why this age bracket ni ho pressure aingirira 15 ni ho riu wakarura mwana waku ni ndirenda akwa agi produce a grades 24 no graduate haria nduri na wira ka ni urerwo no nginya iyo degree no nginya ikoni urehe ngari within no time andu ugithie gwika atia andu ugithie kuya group igi andu ya meyuraga ri na mwiroreri tafadhali haha thikiriria muno na unyite tarora ku kwanyu itura kana kuguikaraga
kundu mundu aneyuraga kana akeita ri tandura kwina ka history ka andu maneyuraga muci ucio either cousin either brother na nikio akarua no woria kiuria kiaga muno wa muri kana kwao mucii ri kuri na andu meneka atia maneyuraga na luckily gutire mundu waneyuraga. Chances are if there was that ka history ga kwiyuraga ri muyitu ni agiekite atia nikenda gwicokera ka history kau mwirori he bata tumenye tugie no menyo aiko wi family-ini ya muthemba ucio cousin yaku ni yuragire na we ni harakinya handu kigwa nyanga no ndiyurage anga no nywe ndawa ta cousin yakwa anga brother yakwa nake agikuire reke ngwire undu umwe gutire hindi gikuo kirehaga solution. In fact ni thina wikaga atia urehaga waigua reciria riu ria kwiyuraga ri tatengira tariria mundu wa mbere na muno o uria njeriuga reke tuhoe tondu iyo nayo korwo nginya kiroho kia muthemba gitari kiega tuige mbere ya Ngai na twaririe nginya tarani na andu acia hakuhi na muciari menya ni ate mwana waku areka university ona iwa ni magimara ni mathiĩ university ri kwi ngoma nyingĩ muno university ita mwana ũciaraniria nake ndina mako ndiuga mamwanyu mutiaranagiria nake no aciari ingi twatwara ciana university ri tuga ucio ni mugima riu we kumurihe hostel na fees ni mugima riu riu weteire degree wimenyere muno tondu wa tukorwo ni degree yo ukorwo ni ithanduku ni maundu mangi mwiroreri wakwa ngwihoka ni waigua Muthoni na ona Njeri marikia kuga ni ngucokera hau tu ate okorwo wina mwana hihi kuma miaka 15 guthii ugu nginya 24 ikaraga ukenda kumenya kuri ari ni ate areka na rikare maica mahana ate no korwo ni agithiete thukuru ici cia kambe na ni umurihire handu agikomaga ri ikaraga ukimwaragirio na mathaa mangi ma hwaini ugo na ma muthenya na wahitukira hau ukaingira ukekenda kumungetia hana ate tondu mahota ukorwo makigerera maundu na matirahota kwiyaria kana ndoe no wangiariria kugo ni wega kaingi mukatuma ndugu na ciana ciaku na mwaikaraga mukiranagia na to nginya ikorwo ni kunyitwo kimwiri kwi maundu maingi muno na mau magucera na arata magakunduka maundu matari mega ni ikereka riri ni ndarikia tondu ona kigeri giakwa kia mahinda ni kirehire thina muno ni twatwarithia muno ni rugeni ni rugano ruru rwa Njeri no ruma na bata nigetha aheane ruothe nigetha ruhigie ungi wi hau uratwirorera tugicokererie ndera tucokererie na riri na ugima nigetha tukimenye ningiri maundu ma mothe mekikari na ndagitari arenda tumenye mari ku muthi tugicokereria ni riri na ugima.